Dobar dan, izvinite. Treba mi sudski tumač za crnogorski jezik. Super. Dobar dan. Izvolite, Unić. Stevica, Doroslovački, drago mi je. Kako? Stevica? Stevica. Kakvo je to ime sa ca na kraju muško? Kada si ženskinja ili nešto tako? A kod nas to, da. Ja sam Tole Radonjić, od Radonjića gore više šekula, iznad Berana. Ne od ovih Samora, ne. Dobro. Što je kutara? Što je šta? Kutara, problijem. Kutara, što je kutara? Ja vas pitam što je kutara. Sad ću vam reći. Ja sam pre koju godinu digao tužbu protiv jednog mog komšiju u Herceg Novom. Znači, on je državljanin Crne Gore. Sad, oni su meni posle par godina, evo sada, vratili kao navodno ceo predmet moram da prevedem na crnogorski. Mislim. A šta je to smiješno? Što je smiješno što mora na crnogorski? Razume što je tu se... smiješno? Ako mora u Njemačku, na njemački. Ako mora u Tunguziju da odeš, na koji bi ti preveo u Tunguziju? Na tunguski. Ako odeš u Togo, na koji bi ti preveo, nego na njihov. Što je smiješno što mora kod nas na crnogorski. Pa crnogorski je jedan od najstarijih autohtonih jezika koje postoje na ovom podneblju. Još od knjaza. Dobro, molim vas, ja da sada, sad čekajte malo, da uzmem prvo papir, da uzmem lapis, pa da krenemo da radimo, da zapišem. Lapis. Znate li što je lapis? Znam. Odakle su tvoji? Iz Čerevića su. A što ćeš? No, hajde da krenemo, što se dogodilo i kada? Znači sve je počelo od 99. godine u stvari. To je najljepša godina. Kada je Crnogorska država svoje epsko pravo stekla nezavisnost, ono koje se zalagalo godinama preko kostiju, razumiješ? Dalje, pred kraj srpske hegemonije, dalje. Koji su htjeli da nam nametnu vlast, dalje. Ja sam se umoran vraćao kući i prošao sam, tačno se sećam, prođem kapiju, odem do vrata i taman dok sam izuvao cipele ispred vrata, pogledam desno... Čekaj. Vraćaš se kući, uhvatila te mala snaga. Što mene uhvati mala snaga oko 2:30, ja moram svaki dan da je izbacim jedno 45 minuta. Prošao si lijesu? Šta? Lijesu, pa otišao do vrata, dok si izuva crevlje, vidio si, što si vidio onda? Da. Nutu, što si vidio onda? Onda, pogledam ja s desne strane, ko što sam rekao, kad komšija pomerio zidić metar prema mojoj kući. Pomerio Pizunić, pa koje je to govno bez obraza? I? I? Počnem ja onako ljut da ga dozivam i dozivam, kad pogledam u jednom ovako malo još više desno, kad on stoji ispod neke lampe, sjelice, onako ludu licu, bre, i nema majicu, gore, onako skinuo se sam. Znači, ti ga jedit prizivaš i opaziš kako avetan, stoji pod kandilj, bez fanjela na sebe. Ne znam, mislim... Nastavi dalje. Valjda, da. I tu se mi počnemo prepirati, svađati, krene sve to. Kad on odjednom preskoči taj zidić i uzme neku dasku što je bila pored i krene da me vija po dvorištu, razumiješ? Ja bežim. Što bi mene vija, dalje? I ispadne mi novčanik. I on uzme, okrenem se, vidim, on uzme i novčanik, ali šta ću ja sam morao, pobegao sam u radnju preko puta da se sakrijem, da. Znači, kada je počela laburda, on je preskočio Pizunić i sa šticom te vija po Avliju, kakva blavora. Tebi ispada Čakulin i ka baba ti bežiš u doganj. Dobro, ne mora to ka baba, ajde. Da, nisam baš, ja u radnju sam pobegao. Da, to je dovoljno što ste mi... Ne treba, imam ja ovdje... Ne treba ništa više, ostavi slučaj za kući. Ja imam brata u Bjelopolje, radi kao istražitelj. Mi ćemo to da namestimo. Razumiješ? Ne može ako je čovjek govno tako da se ponaša u Hercegu. Ja bi što pre, to je već se odužilo, to je sad već... To ti ne brini, nego kako se zove taj čovjek. Ne mogu nikad da se setim kako se on zove. Ima neko smešno ime. Evo ga. Žuti Šerhatlić se zove taj moj komšija. Pa što je tebe? Pa zar je tebe Žuti Šerhatlić smešno ime? Znaš li ti ko je Žuti Šerhatlić? Aveti. Znaš li ko je Žuti Šerhatlić? On je neki pevač. On je pevač Crnu Goru bolje od knjaza, budalo jedna. Ja da dižem tužbu protiv Žutog Šerhatlića i moji iz Bijelog Polja. Pa da li si pri čistoj svesti? Ali to je vaša dužnost da mi prevedete sad... Dužnost? Jebote, dužnost te jebala, idi u Strasbourg. Tamo nek ti prevedu na njemački. Ali on je ušao meni u dvorište. On je ušao u svoju staru djedovinu.
Mršapalje!